O God, mold God kolena. Laila matan fellen na kaiwan kun kaksikit ko. Tapay na kung fallen na. In mold, in is kaksak kispin. Komesa na sis mold. E kum kalwin na kayikat. Kaya kum reyna man kawa sa makadinin na kaya mold. Sige, kaya ang lanlon. Pwede fallen na. Marik talong na kaywa. In kaksak ko, we. Yok na sin mait. Mait lomyen na kaywa. In kaksak kaksak God mold conflict. Kaya kanta kayo ni kipensing kat kinangait na sin God mold in kaksak. Kaya kulyak lom. Kaya karingin yak lom. Kaya miselom in kan wikat. Layla mga kawa siya may narik kaya pensing Hallelujah, Lord God. Layla glorify God. Layla nakfalat ye kom kishpin. Call la plop kishpin. Kom falde na nakfalat yet. Layla sham ki alas. And the nak ki yes. You know you that God mold God flatted. Hallelujah. Hello, malala po God mold God flatted. God kaksigit God lash. Ayan. Oh, yes. Om God sama sis tagi lang ka lang bago tayo. Om nanak mo na siya kaya na kaywa. Hallelujah. Hallelujah. Kansiyat. Kimisa lumigan wikan. Hakibat na kaywa siya mga kayo ni. Hallelujah. Los nagawa siya may fashion pe. Hallelujah. Kansiyat. Hallelujah. Kunya kulong. Los siya kansiyat pe. Hallelujah. Kimisa lom. Glory, honor, and praise. Hallelujah. Hallelujah. Kashiyak pa yun na kayo. Kainin Jesus maglangulas. Kainin Jesus. Oh, yes. Glory to God. Kanta kayo music. Oh, yes. Ako lang siyo. Ikaw baksin God. Ako lang siyo. In fact, it's true in love. Hallelujah. Kibang sila God na siyo. Hallelujah, Lord God. Pinaman lang. Oh, yes. Hallelujah. Hallelujah.
God flatlana. They fall in my knees, Kapsaklan, Maurik the long the payment. Hallelujah. Glory to God. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Oh, yes. Oh, yes. Baksakaman, baksakaman. And nagawa ko Kosrae, last weekend ke online, sikag ko rin kaksak ko, katil Diego, katil ito itsiyo, katil itsiyo mo kelos na kayo sama, halo na siya inno na kipay, makan metalo makatil itsiyo mo ke, parang nakumars siya kipet singe, may kumars ke, katil itsiyo mo ke sokol na pai kinsyo. Hinali na masalensyo. Kaya kumakalin call at God, kumakalin na rikmal at God kimuluman. Kahit kaksaksinan, kahit hindi masalensingan paltikan ngetliki. In fact, main hindi contrite spirit siya. Contrite spirit siya nga levatye ikut siya. Levatye fasting, levatye pleasure. Hallelujah. Kaya kumakalin call at God kimuluman. Orikmal at God kimulash. Layla ichiyajin. Ikoja kinikoy lalin na sang na play ichiyaj God. In honorilan, in akulan jilan. In ma na kaywa, in head na kaywa, in head na kaywa. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. We got yung ori kaksa, akulan ki God lash. Matayin flag. Magumaya na matayin din siya. Ito sa kawa siya masayayin siya. Ito sa kawa siya maposi siya. Kung matapay your honor. Kung matapay your Lord. Yes, Lord. Lain naman ito kawa siya masyuko. Hallelujah. Yung kanyang malakad. Malakad na rin magkolo. Kaya kung mapapay siya, Lord. Kaya Lord syuko na payin.
Hallelujah. Lay thy anointing the shears that kaywa. Sa matag kay digit ito sige. Hallelujah. Hindi lang ito. Sipin ka na. Akaya ke. Urekulan ko. Okay. Sipin na. Huskat yak. Sipin na. Aksasin ye. Pasok na siya sipin na. Lay na kanina sipin na kalakoy. Kanina sipin na hakilin. Oh, rekakolo. Holy Spirit, look at the baby. Yes, Lord. My Lord and my God. Oh, pagkakanta. Oh, yes. Hallelujah. Hallelujah. We are so worship. We are so worship. Bakit aşkım seni? Malapit mo siya. Paylaş Jesus ka bukas. Hallelujah. Bago ba siya mamuhimin? Hallelujah. Nagkimukas. Bago ba siya mamuhimin? Masikat na siya. We know that she's God. Hallelujah. We know that she's God. Kapayin. Oh, yes. Masih na pagkipanta. Masih na pagkipanta. Nagkimukas. Oh, yes. Yes, Jesus. Jesus, kung naman siya pinmulas. Hallelujah. Kung naman siya pinmulas ng kaywa. Lahilag din yung kaksikin ko. Nalagin kinaklan yung tapay. Hallelujah, Lord. Kung kadlas. Hallelujah. Kung karbulatlas. Kung kolas. Hallelujah. Kung panagdiwalas. Oh, yes, Lord. Kung panagdiwalas. Oh, yes.
Glory to God. Glory to God. Civil Benapai, brothers and sisters in Christ, by Pastor Lasha, Pastor Frankie, Pastor Rose, Pastor Sydney, Kos na kayo, we got kayo online. Lord, this is God kimolos na kayo. Layla ka din kayo na kanya, kesyo ike, malututar pa kila insinge. Ganito kayo ni na, lutut kikasan God, the pangan mafal, pangan maikul God na ki, mol kasi, mol in the life ni kasi, insinge. God, ina na kadin kayo, naikot kikasan God, kadin kayo matag kikasan God, non ko kikasan God. Ngamo pangan ma akin siya be God. Kigat meditate kikasan God. Kigat likia kasan God in pa. Kod God kipel na kiwa. God in siya. God in wala in magden mo be. Kung ko isang yotsi lang kung sang me orela mapkante. Kung ko akin siya God ki kumataki. Kung ko na kaya kum siya na pe. Akaya mat uyo pe. Kaya kum nagkikasan God. Oh, met Lily, met Lala in Christ. Akaru ikum na pegi masin, met kum tafung leke. Mas sama stafak mo, siepel Israel na lapse sitya. Et Israel ki mo kamenem, Israel ki kasten God. Konfinte aki komi, konfinte is kasten God. Musyenge, konfinte na kum na ki kasten God. Como é que alguém pede mais chique que amanhã? Bem começar a gente ali na tua, bem começar a gente mais logo. Como vinte que aí início da gente castan God, como tem pequeno sang na gente mais sai. So além da na pai que está aí ni, se bem na kai que castan God me sei praise God que molan mais na kaiwa. Praise God. God. Matawa ke Bible study lasho até na itala me Pastor Frankie akupe então matawa ke na levantava lá bem aqui ma ashirola então logo se tava lá aqui kotlut ke leni kaya ko tramram ke message stars ke leni kaya ke casting la lalfungi na la lalfungi si ma ku la lalfungi si ma ko el la lalfungi ko el akilen el me el believe ke me ke urik makol and the supernatural power lan God na eloye be el bow down na ke sovereign purposes lan God na ke mo lasho na oye be el me likia la lalfungi lan it depends on the promises that kaiwa makad in fact that okay kaslan pang mas mature faith se lashke na kiti ko na kilin na pai keshi fena kigot me matala ke te la power kum matala mesh kum likie faith no magia mesh object of your faith by matters Convinte que aqui que tem na matiki God, como é na força, como é na manas, como é na sune não. The structure mature faith senge el coin que ela life in God, que promises the kewa. Mas sem para aqui muita que tafel lá pela que e coisinha. Que tem que muita que promises the God, né? Mas se promises the God, não para que tem não que na paie. Que in fact me blessed hope sing at the call. Couldn't sano. Blessed hope say. But should be the call and name of Jesus Christ. Salvation she last name. If I can blessed hope. It will get good confidence came marching in. You lost confidence, Lord. Good thing going to kill a life when you lost. Give promise still in God's name. Blessed hope. King Ali, King Arkelin. Blessed hope sing alina yok na pay kalmiye. Moyen man kay wasima me urik deni ka tash kem singing eh.
And nga ko mitaw na pailat, maki urik makolan God. Ti nga ko kay sira. May fin nga ko maro kay sira na himanas. Etiena, kotti koin fat mo blessed hope si bangin. The shrok ta min kat pamuk limasingen. Kina kum check na nakanala and demonstrate long silang na siyugil sa pamawin si natin. Kuming ka hindi na kimatawa ki fashion. La, kigum kulug, kigum kieten. God, in morena, in Trump that blessed hope singing. May feedtrack sing, may feedtrack mode singing in God kaisi. Na hindi kia masi in God kaisi ma, para mahakpa iye. La, me, eto ko na siya, kot na phone na. Na non ko ki, kung peg siya kum shred na nakano. Peg siya kum shred na, matake ma nikun loom, ka losh loom, ay akkalami lang siya. Akkalami me mole la siya na siya. Non ko na misiyengi ke, makumash ke misiyengi. We are called conquerors, or more than conquerors. If for, we call it place of option. We need to market ke. Urik malashifena. Kot mo ulit tipe ma kima kumero pa orela place of hope singla kumo. E maki urik malin God. Maki malorena. Na pwedeng diyan na ke ensinge. Kot we are more than conquerors. We are more than conquerors. When kikot tako na ke ensinge. Maasingin pagka when upele uye upele koye. Pero, when I come to kind feel, u pene me, woyin selfish in Jamakati Lakulan Chishne, when I could take feel, we are more than conquerors. Could take a nashke, I could feel. When in the Kia machine cotton, pass, paracotan na com singing. The Marsipan, dear, Makum, Paul in fact more. Ako mayon ni Marcy, kipen na kiwa, lain na kiwa ako mayon. Na pen, kata pelo, ako malin na manas na paye. Ako malin na kufay katang lang. Na Marcy on God, ni pausi katang dala kumo. Kung na palagin kain si mga, kung nikin na lame, Marcy magum, alin na sensin kun manaske kum ni aske na nakloman kum sensin ke wala in Kosrae na kum bundif me tilang na ke wala in as na masima orela kum kun kain ko na masing kum na palagin gaji ma kum tepe na ito la me singen kum tepe na koy nakile amun koyen masing pa oro kat koyen as fin strak singen ke shift singen Finchak confidence keep washing blessed hope singen. Harsh na pay confidence lash. Mayen fin mga kumaro na fall back ming de when inash me confidence la kumke. Fin mga kumaro pa masing na hali na fall back ming change. The structure came a tawa ni ki sang that the cocky recall and God the shit. But then kite kufta na me kite kufta na me Mogot katang yotle. Kot ko in fact mo katang na malas. Maki masingen. Siyasum del share na ikuya. Ko pastor share na ikuya la. Kot ko mo yunid siya ko ilashin kot. Pangan finchak lasho. Pangan finchak lasho. Rokat ko in kot te sangin ki matakot na siyasum siyenge. Kot te wuk ki na matakot siyenge. When ours confidence sing last that, good take a tongue lang. Etikon shuka de kun etikon katang batle. Paka in the cocky mold lasho. Paka at the go, the shruk do. Paka out the coin, me, the coin acceptoila promises than God. Amen? Kume palagan me, paka ki mold loman. Kau nakiway palagan paka ki mold. The promises that God, even this packet, take coin is that he got.
Amen. Wow. Nganon ka ngaski ngandon ka nakimasinge. Wow, ngada ka mga mood lam me nga tako nakimood singe. Akum ni ars na pay mas mga akum karngunyak ke. Ars na pay mas mga akum me e karngun mo lasho. Nakat fin kalwani matay Christ, verleden mo lasho in Christ. Masinge urik man na pay in God kaisi. Masinge shukat kot na pa hiskat tedikia. The feel like a call and masinge when you feel the problems, feel the storms of life, the God they going to announce now. So you are more than conqueror. Kung ito na pala katang na malong, tekes bin katay na makumera, akin na masima, shamdekin kumwen, il ko na pay. E il siya mashamdek masin kumwen, il aru na pay. Il aru na pay nung sanike, safla yin ba na kayo. Kita ko lang, blessed of sing sikya, Christ in tako. Bakit na phone na akut na kayo. Kading ko hindi na pay. So, kading ko alin na dikiya na pay, laladong lash. Kaya promises na God na kayo. Laladong siya ma, alin na ko. Alin na may, mata lang, laladong niya promises na kayo ng God. Ilakilin. Tu ko kay promises na kayo ng God. So, alin na, mashuyi na pay, kaya tago na siya nga hindi na pay. La, masing is, kume, afincha gin kayo ni kekta na siya, na kayo wag din kayo hindi. Aspel kume, palagin manas na pay. Somehow, kung kayo kain ka na, somehow, kume kayo katang na masing. Maye mange, mauye, pare la fincha kaujila, fincha me moujilash musiengenge. Mo katita na pala te kolash si fena. A idsia ma onikod, idsia ma malikie, ele sopema masingin onikod kaisie. Elde patayros na musiengenge na tari. In fact mo masinge wi kumnitok mapatpat. Oh. Kumni na pay ko yeo. Kumni So, lahi na katin ko ni kesa na siyes na phone na ginaganapilin na pay. Ko yen, masing ila. Peter is out from good back here. Peter first told you, funny natin. From good here. Me, finchak mo ujingan. Na Titus luo, ko singal tolu. Ko hindi ko namita. Oh. Right. Sharing a category ke Titus luo, ko singal tolu. Praise the Lord. Kan je read hier? Voor singal dolio. Kom ben een reading ke singal chiefani ni ke singal dolio. Okay. Ko singal akos. Praise the Lord. Singal chiya ni ke singal akos. Takatila kelam yatari long kalang lal ke lesi mulila na sinmay na kaywa. Long kalang lal luti katin fashli ki malong silang fela. E oyen mol mapilesya kat, eto kating karngin kat si fena, e mol kun mol si was, e matal fin fel singi. Kikatapan la nin se wo si kat fin shakke, ke wala na lon kat flat lash, e Jesus Christ mit lang lash fasik me. Praise God. El si fena is helen keshta, ilan molikat laliki makulut na kaywa, e rata katin mo nas siya malal makayna, e kina inaramawo. Amen. Amen. As we've been reading, katsumnige
Rome limekos. Nakatfaflot nige Peter. Rome limekos. Hallelujah, glory to God. Sikat kasikat ke Rome limekos kung kobe na inta ki fos sifani. Kikatak siwasi aklata yurinkat kishipinalal fungilash. Ash mistalash yurinkat kilim lash Jesus Christ. Kishipinalal fungilash in Christ. Ilpain kat main palakin lang kalanglankat. Sakat molke in pelingi. Oingi katarla na ingan mayanash finchaklash lakate fay pace ke wala na lankat. Katay pe ingan ke may kayo nasish. Mayan katitala may kayo ko orela matayng. Ekishipin matayng lash katilin sewa wosish. Ein sewa walal kesh ese finchaklash. Finchak se inge et yak to ashikat. Takatile silong silal nainkat kingon matal. Semay kitilal nasish. Well, tunjingan. Wow. Praise God. God ko hindi fintraxingan pe ke tramram kun la. Me elu se fintraxingan ke usia ngon matalin God kaisi. Elorela na nakmanasingan. Elorela rit makosingan in God kaisi. Ke lem Lord Jesus Christ at the commission kerstofon. Na lalal fun ilasin rit mawosingan rit makosingan lemngan pa usia fintraxingan. Pa usia fintraxilas makadin insewo kem singen. Het pauze, als finstrak moonzilaar, bijna kisben makade lorena, wanneer niet plakumke, bijna kena sepen elparela, allen na kona bij masingen. Als finstrak moonzike, als finstrak se makat, als confidence las na paike. Maar voor de makatero, lakuan coin wangle, coin tafungle. Coin manasla. Tapos ki kat para masinge, kat coin tu ke masinge. Elfin muli kum lagi kum set na kanala, na not kum musenge, ki kum mit mo lesiyo. Fin trak silom kengen, lalo na mo na pay, lalo na ko na pay. So leila kadin coin guys, akilin na pay, la te na masisik si pangako maskem singe. Kili kiyang on ladin kot guys siye, pangan masima kot kan or kot kan katang na mana kayo. Pangan masima or kot ito la me paye, la me apkarin paye. Pada kot kan katang la, kot kan kain kon la. May kum sensin, in fact me fosigas lang la kot oye pe din na ki kot mo le dari, kot ini na pe din ko pe ingan ki mau pe matakon ki mo la. So kalme pa storm of life ito ko, couldn't endure mange. May, kumten, di katil. Ilalin na ki kumin ko. Kume ko fa kya. Elorela kumin ko in palakid mange. Kon makoy di ki kapit di ki. Faith lo man. Confidence lo man ko yok yo halik di ki meta. May ki kung palakid kayo ke, me, ke mo loma. Ke kung palagin kayo ko, kumetingit na siya, rin ka, ipifan na. Kumetig syuk ko lum siya. Kati kinang ako min masyana. Kinang ako min ko. When mit manas kingdom of God. May tiyangin tot nga food, dali made. When mit manas, padang kati kinakatin ko, akayak na pa iki makatash kiya. Padang lette shukya mangin to na kimulasha. La fulela,
the romantikum going to sam na pay. The when storm of life might go a call promises to God. Na shumi. When para alin na fall getting going to call ke promises na kay walan God. It promised smooth sailing in the seas. That's right. It promised that it the somnigi God. It the fastligi God. Good palagan mangi mo lasha. When magde call giving God the palagan mangi. Asay ben na Jesus ikin ako minita. Na beti ko midat na gewala na lal. Kom in na pa kun suffer. Kon palagan suffering. Why ben na kin matafin fellow? Betigil ucap na idat na gewala na lal. Palagan suffering. Ay konfin metsima kain bin bangi. Kominali na si venalia kum na pai. Konfin siang ke mangan na ke maulo mo. Komin ka dia na pai la. Kumarsye. Moyen elfa ma katay na metsa lang si fasta kol. Ede lang siya saksi la. When si siya kain ka lang gimasi. Katay na metsa lang si fasta kol ko. Wailol ede na pai siya saksi. So non ko ang maupe persecution the trials ko mga pang storms of life mga ito ka nakimulash nakaiwa come koi come ki kung palagin kayo kyo munum kasi pinaka majin ki kung palagin kayo kyo kum tarige makuduk kum sakay na makuduk ki mitsi palagin kayo kumesangay la na pay na kadile uskum kun aski mangin kayo kun ma safla ke blessed hope singa tagata na kum pagkapa kum me wagon syrup rap ke mo man kum fast kum wagon na pa syrup kum go through the fire of persecution of bangin na kaywa God na kaywa palakan masin so kadile rela sang pe na fall na ke mama in sang sin kai sibe degree of persecution and ash pe kat pa rela mang kat pa me el pa lela mang pa no change mo me when it promised that eventually la ke na bai ta ko belgi call one God says Pastor Jesus eventually la promise sila bangen eventually la katom gate na ma may kayo commissioner of may ta ko yokligi call one amen glory to God later in may ngan na pa yoklash kigat kading ko nakayag na pa promises ng God pangagi mo ta ke tafu man ke mga shuman bay kaya nakayag matagi promises ng God within ko in the land mo na pa kati masyum na siya kiden mata me kiden read him kay fan na mga kiden ko mo will kid pa man amen kum ko ki kum ito la kum te koin katangyat leke kum matala in Christ Jesus kum te na koin katangyat le ke kum matala in Christ Jesus kum abide in His word kum te koin katangyat le kas na pa isipang kum vin compassion na gisak sa kunge kum alin na ko na pa kum ay susfa ko alin na ko kum vin tia compassion come na siya kumastas ko. Wala na lamastas. So glory to God. Glory to God. Ngayon tuwin siya nga sang pala siya Pastor Frankie ke wala ko ka na kilin siya singin ngayon. Na ito ka to ma shoot pala pa ka tarim tawag sa ano na nakubeta ko.
Praise the Lord. Glory to God. Thank you, Jesus. Praise the Lord. Test. Test. They're going long. Praise the Lord. Sipena kaksin kat malap peke eko singai eko na usima babalangin sipena uska jap na ken sipena wipe in willad pena pasta ke malcher na ken lan faith kipena sun pashala pe mal gana kai kat pe ngali kanin met ni me koske pa pala mga ke ulat pa na gana kai kat na ke molar as met talal fangi faith el ak na ke pa pala faith is el hope se na ke molar as believers in gana kai kat so in sipna share ma pastor el share pienga ate pan mga share missing at shock nga long sipna share na ke kispenta na sik ingain akai gat pekelin sim singel ke maili ke sepe ingain kashe got kelin sim singel siemait ma ngali pa Mary ke lipu ven singa sonol shamram na sel mo ele osola taluksi anon ko na ke molal Mary ke el sunaita moit na Holy Spirit jesum shamram na sel akan na sel na top sila Mary ke lipu ven singa shamram sela el skat fingern sunna ke luk saptas ngel saptas postung el me kostung lal kosh el akan top sila ngai mga li faith si pelal Mary na ke shamram sila lipu ven singa sela ngai I'm the Lord's servant. Mary answered, may your word be fulfilled. Then the angel left her. Now, in not gonna get natural human beings saying kon may chit ko fa sum la me kom non ko ke la kom single kom sunai ta mo o lu mo chit ko stram hom no sum na ke la lal fi silal la alle kinga mesken pitch la shamram slide Mary ke lipu venjing shamram sil ke nga wow ka sil ka to alle fin pang nga din na ke mo lash musinge me kita non ko ke as me human being na ke mwet na makin mwet lash e wan li mo e kita alle na kita ku flala kinga na ke Mary Orela, I can business in the poop engine, and I see with a letter peke faith la pa Abraham. Abraham ke card el Shaman el Shikel, el test Abraham faith al Abraham. Fin Arske Genesis stopped along the first sin like Algosh, Finka no like cash got pretty win, share katash like Ipsingan. There's a kinka ni kes na ke pasel topla le program na sin papalang ke from shamrom na sin molen usela kaisik usela ne ke pino so kise ka na la ke lain singa na si ko mas papa si enta ka sia ke si ngan kain kise ka na talik na sia oksintik wen si pa na itik wen si mga kiloy na pai ngan usek inga kise ka la fact na ke lalad lal Abraham ngay fingan riti Genesis sapta se pos sina ke al go shingain karga twin ke pese ngay Genesis 22 verse 1 to 8 Genesis
Ephraim. Il panglul, Ephraim, Ephraim il topu, ngaingi, katil fat, isel Isaac, when si fana na tum, sa kumarula na kuloy, esom na infel moraya. Kikumesunen we, na kumfa kise kanol main we kise furger na si fin so ko al, sa ngaya kalin niya na su. Tang na indututo ka, Ephraim il talak itong may orik kise. Esang na fintang kinatala. Na Elisel Isaac, emit kalan sa pluo welol, e ilusom na yun si makatil fak moilan som na weya. Kilin si aktolua, Ephraim ilia kense, okok me emeto, na ilfak na sinmit kalan sa plua, matayin si witang kiyo, ngay tilik si natikingi, esom na me tayo nalu, ekatifak loko. Ephraim sang Isaac ilanus itong nakikisaya. Elus mitse, emulut furu may tanakayo. Ekil taltakay ni Fash, Isaac ilkasla, efa. Papa, el tapu, mie, Isaac ilsiyat. Ifokash itong, emulut, katus, apia sheep fosh makisayan. Ephraim ilfak, katil efaise. Na iltal takay ni Fash. Kiltal tako na kiyen si makatil fat na silke. Ephraim ilitek lang si etakon la itong efe. God, praise the Lord. So, page sila na ki mulal Ephraim ke le ustalik sinatal. Ela ko la tong gisko na sang itong mano ka usom. Na el som ne la na ken siya na distance sa samut kalan sa plulal matasanil. Elusel Isaac Wutsak, Isaac Ilkisensiak, ele Premil, ang Papa ele provide. I mean, ni aten faith lan mo ngeke na nganon ko na share as with believer la finoret na si nga di na pa nga na ke masingay. So in ka na kay kat mula le prem setra misa ka pet nego ke la laving lalo so il dal tepe na fak matale pautan na sino na sikat ke fa mo dalin pro adu na sin ka chilal Nebuchadnezzar ngai wan pe na nga share in kain nga li na pa mulin la laving la so man na pa is la fatal mas na ke mulas as matalaving got een na pa na ke mulas mas ngai faith na ke mulas el en in sima an ke molan met lal fungi se in kana kite ak yo kif ka lal fungi la sho kite ak yo kif ka lal fungi ra pa na ke mola in kan continue kan siak sin god promising god siak len kan ak yo ke me la lal fungi la spirit and god ngon lan god in kan continue na in god in kan cash na ke mol la sho mol singa pa lal te mol fresh mol met christian se we pe in kan fact man na pa la el te fresh mo singe as a believer na ke faith and might say el te mo kite shi de la se pa ngai if in wang and faith lon ka tin gom when faith in gom me struggle na pa ke mo in fasha slow man gom struggle ke mo in life ni low man ro ngan ke asha god ngan how could they increase the faith large continue walking in the spirit, continue shaking a cotton gun, gay yekum moluman, congunum ke ngon lan cat martin gun, kaising the wine sing. I mean, got fin the kitting on, kitter of kang on chicken in co, bucket take in can continue gun paroi, continue gun read, continue gun ramal, like a mole lashma, a pangamayak pay molding on lash, or a faith and kaising, Naka, pangan and masi built the laughing land with the light from you. Come they go born again, come receive Christ, receive Holy Spirit, them takite on si game ngay. Min come fin tekite ba era when kumale alo lo kumale sang tot kain mang na kayan ke mulo mo. Come go flower ma ngon de shaman sum keo. Era kumin kanale me esma kin kain ito la me kasan gat akem na ke mulum, na ke mulan mo itsi. So ngan gas gat na ke masinga kina share Glonsin got ke ma pastor share usi gat pe ke lensim singo. Mana pa is lang aspe na ngayon na pe
inakyo ke faith lo ke gat logo. Nga ini na napay ngati wan si pe ngati su wan si pe ngati pang na sil pel na kay wa nga as pay na pay lang amulin muet pe as pel nga la me na mak logo tale ki itong sana flongan gan section tabangan gan gasria nga tikain si pena nga no na pay spirit ang kating kan wien kan akay ke mo logo. Tapelo era frustration ke mulan mai ta ko me deal with fakamangan ke takana ke muluman as a believer how do you restart your life with the Bible ke kumfin muluman kumfin kotfin non kana ke mulin lalaking lasha there of ke mulasha in kain continue kain me in kain tu ko ke makatel sinasesho God say Bible points us to God because He's the only one who can turn you around. El mo kay panapagay ni call la moeche and make difference ke life lan moeche. Fin ka te sukat na ke mulash e upen apa kiten kain mo ke pel nget ko me palakin ma sin se ke mulash ke pel nge gasin ga der gana sheshmo ngaken ramana ko in El kaya pa Christ Jesus. Na ke Christ Jesus el anin ko kaisi na ko in singayo. Pangamay to ko na siya kan si ko na siya so. Fin ko tisia fin wangen ngon singayin ko kita alle helpless. Kita alle na me manas. Manas mo lin na lating lasho. Mo lin lating lasho alle na tigal kita tila na ke ma pas pel paganda na ke mo lasho. So, inga na kay ka, me kitero ke pech magatilan ke wa yengayo. Inga in cash got na pay, ngan som na ke lukorin sapta megers fosing a lead gosh. Lukorin sapta megers fosing a lead gosh fin kan riti win, kesa win riti la. Zakuflat ka na meta, tenan riti. Kesiye may til kapasyang na sin Christ, il siye may tsasa, mamato wangin le, masasa tako. Que se me tel compassion in Christ, el sieme tsasa. Mamata me wangin le na masasa tako. So que got compassion in Christ, na pa mamata si ke mulash ngayon wang naliki mulasho. Na pa ke compassion in Christ, mamata el wangin le na kumsiya mo sa in Christ na masasel ta na ke mulo mo na nagpay kiten kan di mo la shang as mana pay sila ped pa kan kum fash kumeti patate kum tuya kum na nakima kum tuya sample na kaywa pel na go pang maya kes makinya makaya na ke mulo ka pem singya ta pelo kumena na kumeseko makatil retar na ke mulo sha Kumiseko makatil na ke mulan may tuyom. Kumiseko makatil na ke mulan talit na tuyom. Siyaw lumana kayo aro. Kaya nga naman ka na pa masim singyo. Inte somliki muji makatash kaya nga. Fin nga somliki muji nga ashkim singyo. Nga naman ka na pa kim singyo. Nga tamanak kaya nga. I'll be selfish to walk away from this. Na pa in mula siya. Kaya masasim singyo. Nakla siya na sasepel na kayo. Nakla siya na siyosos. Nakla siya na focus sa point kan focus na ke Christ. Paipalakel make a room saplan make or lang we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Peace la sa to ke Lord Christ Jesus. Me se manago la ke masinga to ke Jesus Christ la ke mo la sho. Fin Christ il wan ke mo la sho. Mo la lo mo como infractions lo mo ale tigal. Tigal mo la sho. Ona ke lakin me ke chon to sapta singa long for God to love the world. He gave His only begotten Son, that whosoever believe in Him shall not perish, but have everlasting life. Mekal men vaccine have everlasting life. Get Christ in the go rela shipesi the go apa el the go in mise in we na si confin traction in as mo ma pat kat sila ko na mo sila confin fela singe el temporary mo sila ta ke fela misingeo or kuminte ilya ke la me katay na me mamasik yak
Ma ila luman pa kum continue kan focus ni Christ. Leila Holy Spirit kan continue kan ke muluman. Leila ngon man katin continue na kay kum gespen. Wang si material without Jesus na ke mulala. Ona ki nga share ke ya ke devotion ching ara ke ya. Christ el ene na paye ina ke mulan kais na goiwa. El fin Christ in you, fin Christ in large income na kum kan katang lama purpose. Kum kan katang lama content fin fellowship na ke nga kan mi Philippi for si kakos igasia mo kum kan romano ko ini siak ke mo Jesus Christ pa ke mo Jesus Christ pa si kono si mo Jesus Christ pa purpose to kum singyo Jesus Christ pa pa nga kum kan chipe na katang la kain mata ka line ka chipe ta ka na singa Jesus Christ pa nga kum sanga ki pa po kum te ke ki pa kispen ma Christ la ke mulum tari sel ma Christ la ke mulum kai singa wa singa pa na mo kum ki pa ke continuing ka in fashionament, continuing so God Christ na ke mulomon. God na pa Jesus na ke mulash. Wang in siya te God na phone na no. Wang in siya kan lamalatan God ke pechim God to go. God gave us free will, freedom to choose. Say free will na sin kasi na kayo. Na choices makay si matarela ke mulalo sa. Choice makumela ke muluman as a believer. Let's say kung born again Christian say. Na choices makumela ke mulum singan. Choices makumela ke mulum singan. Kung tilan na kian pa, mala kumrela. Choice makumela kung binrela choice whatsoever a man sowed, that so he shall reap. Makum taknili kum kosrani. Kum kosrani managa taknili ke mulumo. When si makasan ka ki el taka kigiep na ke mulan mo che. Kasan ka ko suos pa etar na ke mulasha. Banang kat na pa in kan mo kin masinge in continue can walk in spirit. If you're not walking in spirit, that means you're not doing nothing. When makumaro, we need to continue walking in spirit. Na ngon ka tin continue kan molin kan kai sin ngoi wan kan akai ka. Fin spirit tan ka ngon ka twang ni ke muluman. Go check yourself out. Dila me kumaro. Ke muluman. We choose to disobey God and go our own way. But mas got choose to choices larger. Choices larger kishpin malan fellowship eh. Got pas fenara choices ngayo. Ngate mo kon falero. Kung ito, kung free will human beings, nothing fellow. Kung tala me wo, kung tala me kulut na ke muluman. Kung tala me fall na ke mul in latin lang. Kung finta mom te kan handle masi, just get out of it. May kum susho na ke mom te kan handle lo. Kung tina mat, kung ina kon mat la ke mun ngon noman, ina molin ngon noman in kan line ka tina ma siayen kumatayin siya ngayon. Kumatayin siya, kung receive cast in God, kung tifo kaligyan siya, sunod kaya sunod na wayan, na kung finkan line, kung kan sum line ka tina ma, well, wo, pangan si Pea, kung to kaya kum cast in God, tifo klesum, o yan na kimeto sapta ng line ka hakin sum, teach and preach the word of God. In going, akalam na cosmos in Nagamasuna is Jesus na gamulalo so. Pangashipesh as Christians, as matalabing, as believers in Christ, we need to continue sharing the word of God to those that haven't received Christ in their life. Mulash as matalabing. So, Rome sapta tolu fosong tolu elma for all have sin and fall short of the glory of God. For the wages of sin is death. But the free gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. Wages of sin is el mise. Mise pat ka kesina. Mise pat ka kesina. Molin ma kuluk pa mise. When kisin chika, when ma kuluk ma medium, when ma kuluk ma small, ma kuluk pa ma kuluk. When ma medium so large size. Tino size yaki sina. Sin el masifana yemtan God. Sin and kumuleta na limo chimshanga, that's a sin already. Ash murder lomo. Any murderers in the theater? No more. Good. When murdered no more? Yes. Amen. God praise the Lord. Thanks to Pastor Jesus. Leilan when murder. Men kasan ga mo kumfingeta na limo chimshanga, kum murder. That's right. Kum murder. So Leilan Wangan shares. Leilan pa ye art classroom na siya. Panga masi
any no na ke mulasho ten karang heart lasho by in nine sources in kai si sin singa na wala one with murder in heart with murder ngai God glory in God thanks you pastor Jesus one with murder nesipil mo one with murder ngai so praise God kaksin ka malapke ke one with murder in lomo nine one with murder in lomo God no phone line continue in kan seek God lela spirit on God lela on God in ka in kan lead God in kan nakre God na ke faith on guys na kwa faith ta shall build from faith na ke step from faith to faith na ke mulasho mulan noite ko fin continue kan seek God na ke muluman lela kolon God in kan nakre ko in kan direct ko na ke in kan eklal in kan eklon God paswas in kan eklon God pa na si kom in kan fast scale. So praise the Lord. So gana kay kat pena ke pesing choice na king afako kat mueto kat free will being si makatil rela el dena force na si muetin singe el dena force ikum konta ko we bible study choice ikum rela mo we kal ngaso min kan te nganak min ngai ne no I need it choice pa kumrela we put them with finash with few got few choice silum pa rela gon the long casting got missing gespen komene na pe kan long so wana king a share got mwet pela got mwet enak ten kan continue kan walk in faith akay kat timun lading la shen kan continue sikat ke man ko enak ke mul la sho so get stop the single for single mo there's a way that seems right to men but it's the way to death it's the way to death shkiridi gas kran it's the way to death kwan riti so gas stop the single for single so gas single for single luo. Sa akin kenek so kumpangon mo suwoso, ekoin kol kumla na kimise. Orokta pelo, baro ale yokshipe, nake mulsi, mulan maitsi, ingan molin ngon lan kating gan tirakikum, ngon lan kating gan tramamsum, ngon lan kating gan nakaikum ke muluman. Masir, masing isipela. Makinga mata ilo nga tilang ke nga yang mata ilo ambulance ya ke nga somne ilo ngan somro matawe to ngan ke pet lo ke room sing an ke ngan ke room ki sing an ke na ngan ke kainin medication to go make an ke IV mana kaiwa na ngan Teta ita nga kain diye mo etche uchak kanin room logya ngumlong footsteps tan mo etche uchak farte tule siske ke peta ka wall ke lamuna pange na peta ka pange na le kaima mane furla toitle tu na ke wala tul ma ke me wesilal nge kain kutin takta na ngan na sense ba ilo pelu tolu na el masira le tuye mile tura mange le long footsteps fashu changanin always ke room singan ke ngai amai sam singin er lock you ma always you chan again ma peta ke an ke ya na le long footsteps na kumnike sneakers ngai fash ke me tile na kisese u tu cha peltolu na el tena orela mal totile som amda nurse ucha na maya na nga excuse me napnas kumpan napnas sperma when nursing supervisor loma ngai ma sekla mer pain aplana mo nga kinasarong sil na el som ne nursing supervisor se lan lamono se anchi pankea el yore fa te hi Mr. Sigra me makain cash ke nanga an ke pet ta nga less suspicious ke action lan mai che uchak pe nga die
ngali kum lia mo che ucha ngali mo che ucha ta ngamutul ngamutul pangan mga isam keo ai ever melon ai elucha parte calma che nu ngai na el cal na letu toti wala ora ma ke pagtala bel lu tolu ro ate ngaman tin comfortable ke man ro ngai kal kulen sum shamnum sil na sum sham sil takta se dal tangani ucha far nurse takta se kani ucha far ke wa ucha far takta se ko Frankie mem fa kan nga nga fatness lala nga suspicious ke actions lo ma when umamra ngatina comfortable ke na mo nga go fact I no kum not greet you did not greet me, you did not call my name, you did not do all of the above that you said na nurse na tu na ngeta nga chikin na nga fact mal fact nga flow nga kung why ma numero kum din na introduce kum na si kum din na fact leshe kuman kung far na te tuuru gal pak doma ko wera ma ke gal totile me era ma sham na sham nurse di lokin je ta to mota le follow na dal follow le nurse follow ko te apologize na si la kum ne frangi si sak look kum ne pai te mala len gal pa ma ke ini woman it's not his thing to touch any of the min dal ma drugs and then medication masang pain meds man ke ngai kele it's not his thing to touch that or do anything with that na so it's by our operation lomo na well in that case if he's going to do my operation I refuse to have him operate me I refuse to our operation lokan electric and I don't want him near me fine pangana my roa so we na in that dilera operation lako or air ambulance ya kinga or ilone onuluke air ambulance go asumra operation like asumra ke Queens Hospital onulu tanga share kun mange nga ala ngatin na mall kan la incident sing nga kan share so clearly mga legal lane sing mautagan na singan kanila ngon ka tel it prevent imagine kan sikya nga itala kaya sum recovery lo ni tari Queens Hospital la specialist at the na ala we tal daga te ang kasi kato it's a miracle that you know you kumte vegetable kumte bedridden that more vertebrates like broke into 30 some pieces where they had to operate and mend everything together na kita jam so that masih pang praise to God to get that talang someone must be praying for you no ngaram na kepeda my wife and her cousin right there nekeme Rosenthal in room they've been praying me ever since that this incident happened so nga kaksin kat kila elkan second kan me akai ka din kan di na paila ngon ka tin kan mukle mugui ke oyep kan so ngai to na pang Allah na paila ngon ka pa mukla nga e fona mo che pa operate ke and che pa operation nga sap nga ko sap nga te fashion saying so nga praise God nga share na testimony sila nga ngai na kai ka na paila mana pais lang ngon ka elarsh el mole kai na nakten kan fi so sensitive na kan itan kan nakilin pelma le mukli ko sharmo na shish ke mangeo so ingan ke sap nga share kan kya got pena la pangama utar na sin kan kya got peke pejenge ingan me akai kat ka sin ko wan singe ngak ten som riti aisha sap talom nga le first do pen kan kya got ke Martin na ke kaskarayan kan riti Isaiah 59:2 Makuluk lovos shikos lalikikat ke kovos shike nalunasil. Makuluk lovos paroil tia long kovosa. Amen. Makuluk lasho. Makuluk lan kai siemait. Par shri kum shri yak laliki kolang lan kat. Makuluk lan kai sie par kum go fla long spirit lan kat ke sham ko
Come kufla aklen ke pel mangon lan kate moklen kan sham sumo. Makuluk lan kai si para kum kufla ka pasyang na sin ngon sin ke etakain kan akai komo. Oro sen mana pais da makuluk ai kan tilokun mo lan lating lan kai sin kai wa insingai. Enak ten kan loing na pa na ke mular kan akai ka te kai sin ke oyen mular sta so Christ da ko mi se ke saksin el da ko mi se el mola penalty se ma God relain kan relactin bridge a gaps between God and us. So kishpen Christ el da ko mi se silange pasipen a relationship las lasin God in kan nasho. Fin Christ el wen el tet ko mi se God te kan kapash. Na Christ kel da ko mi se mulya relationships because pangain ken is kan that's the gap for us between us and God but Christ Jesus inga nakai gat na pai so ngakina akai gat peke pe singa inga leila kasan gat papala akana peke si to mote sapda lo fosmigar for there is one God and there's one mediator between God and man the man Christ Jesus without Christ we are nothing. And we need Christ. God in the Christ that can move lasho. In pain can capacity is in God to lasho. Fin Christ is wanging. Na God the kind some so general papa. And then Christ could then proise and in Jesus in kind. Pangan can exima utega na si kumi kan mol kan re makuno. El some nage sipite sapta. For Christ also suffered once for sins, the righteous for the unrighteous, that he might bring us to God. Christ has suffered, for the righteous for the unrighteous, that he might bring us to God. And she was so mise, in can actually God, in can say, actually God him done God. So she bent a lot, Mishalal, Pause she was so. We say ngakum coin capacity in God missing so God is shown up by alongside Nashesh when we are still sinners even when we sin Christ still loves us Christ is written alongside God God is written alongside God Rum saptal mikos for sal but God shows his love for us in that while we were still sinners Christ died for us el mise kirspin God. El mise gespen God. El gespen magluk las panel ka mise in gan se fin jaksi la kom na in God. Mekata in oyema moche ene na in kanaro in kanash ka pasla na sin Christ. Mekata we must trust Jesus Christ as our Lord and Savior and receive him by personal invitation na ke mulash. Na ke tariti na ke in can receive Christ. Proise mama inga the prayer of salvation. Rom sapta singal fosia singal eshamram kun pe na ke mulash. Kumer of kya kumin compassion in Christ. Papala kel make ke rom sapta toli fosongul elmo. Piol, I stand at the door and knock. If anyone hears my voice and opens the door, I will come into him and eat with him and he with me. El fin don't get heart to man. Don't get man. That means knock on your door, knock on your heart, open your heart, soften your heart to God. Let him come into your heart. Leila lang to in heart to man in kan continue kan matale. In ash in heart to man pel na gawa. Ehna na paye in kan pangamulash as believers. Believers missing it. So Shamram kun pe na ke John she sapta singalula. But to all who did receive him, who believe in his name, he gave the right to become children of God. God na fona se receive Christ na ke mulasha. It's she was lakom in kan pang dalik natin God missing it. Now without that, kita shek na for make the pound God. Kita for make us pagkapo kuel. Oy when na pa kamen mulasha pin Christ is when ke mulasha. God guys na go in singe ena na Jesus na ke mulash ena ten continue kan an ke mulash pel na kaywa.
King I share ke rom sapta singa for lang. If you confess with your mouth that the Lord Jesus, that Jesus is Lord, and believe in your heart that God raised him from dead, you will be saved. Enough then, believe in your heart, confess with our mouth that Jesus is Lord, that he came and died for me, for our sins, then you will be saved. Gasan God pang gumtikan mo leke re ma wolom repena ma jam dikan mo leke kum so sai nem ke pugi ni ta wi se kum dikan mo leke keten ma ali long kum dikan mo leke walom kum dikan mo leke keten ma ma si fan ma su fin rat na su mo pa Christ len ka nash ke mo loman Christ by salvation and guys in singe wang si ali mo la si ma cha in Jesus na ke mo lan mai che pang ma ka sang God fat na ke mo lar so te la kai kum tel a kai kum tel na ke mo lo san kumena to be in kumin can admit na sin God that I'm a sinner kum willing and can turn from your sins and ask for God's forgiveness kum believe that Jesus Christ died for you on the cross and that he rose again from the grave. Through prayer, invite Jesus to come into your heart and can control mo loman through the Holy Spirit. So pangai oyen mo lasake mo latin lasha and can continue and can walk in faith. We need Christ in our heart. We need Christ in our life. And Christ and continue can anke mo lang guys singwa in singai. So kaksin gat malapege pe singai. Ang pangama tagal na singai kan share na share ko singai. Launching God na pai ke mo lang guys singwa in singai mataga we in kan long pe Bible study last ke ko singai. Isam la gasan God el fat mo me when murder in singai. God when with murder in lomo. No phone na mo ngati na murder. Nesipel mo when with murder. So God tin na murder mean wala king of fact. Ting of fact gasan God na mo fin sanga mo itse. Ko mo itse kum to da fact la ma that's murder. Plain, el simple, I love to share. Kum tin na kumin actually kill somebody with a gun and knife to be a murder. You hate somebody, you dislike somebody, that's murder in the sight of God. So, mashe or kate la le famin, moeta pa value met ke mal rela ke morak na ga fellow. A moeta pa patati na fen kan breed in molji layo na ke molan meta. Na ngon lan kat man din moeta pa. Pangayan sima kitente na sanga moet. Enak ten kan ni ten kan lela kat ten kan ma ke molash. Continue kan sick kat na ke molash ke pela na kaywa. So, klomalap sin kat Leilak ten ko in kaksin kat pike page nga music len ko kali ke skoluga o no katangani tiak pro siak play ko in aksha pila ke sko pro na un sansi pastor Jesus ke page global la peke as in online viewers and we got online comment na ko we got ke ko singayo katangani just to be sure Akira price singe na finar might go online. Met online ma long se we repeat after me price singe prayer of salvation singe. Got no phone line singe kan we pe mo inge prayer pe ke got kan tu ya prayer ke mas prayer of salvation. Got then the kan yero in kan siya kan God Jesus and kan come into our heart and be the Lord of our lives. So confin long se confin ko we repeat Royce kung a prayer of salvation, saying, Dear God, I know I'm a sinner. I want to turn from my sins, and I ask for your forgiveness. I believe that Jesus Christ is your Son. I believe He died for my sin, and that you raised Him to life. I want Him to come into my heart and to take control of my life. I want to trust Jesus as my Savior and follow Him as my Lord from this day forward. In Jesus' name. In Jesus' name. Amen. So prayers, singan kung fin lalal fung ni, kung fin we proys kung life in your heart to minchon na phone na, is na ke muluman receive Christ ke muluman we sing Christ el God elit na pai, elito la kung desire luman pie, la kung pai na pai proys luman can receive Jesus ke muluman. So kaksin kat malap kem page nga kung fin long si penaro baptism lom ko na si Christian kung si ko sa kin ko in pangon
number lajo 9900-495 go 808-990-0495 go 808-344-6549 nag-exchange at nag-water baptism and salvation lom nag-Jesus in can receive salvation lom gishpen God na phone 9 no one sim within na salvation in Jesus God na phone 9 no bela pang bela apkaran kumte tala moloman pie kumte tala pie molom singe molom man el te promise na litu if in mind to litu e wan litu so sang molom man sin Jesus God na phone 9 no God in the Jesus Christ again molasho so praise God Katani proy hallelujah Jesus super na ore kom papa ke ko sine glono mala papa ke papa den lo me longsong no shish ke lentim singe ke wigat litu na ke aus na papa glono mala papa ke molon with kalan saplom molon baslom papa basa wi na go papa basa gebe basa lino basa mala basa balik basa not basa mon basa rai basa steve the basa eson and basa not and oh no mala papa nga proy ke guys nga papa ke basa gun papa ke ta kuang ke besene lo mala papa ke uma ke god leila on no min kantin kan sham on the shish mo ple god papa in kan rightly divide the word of truth in so I guess up in kan som talala papa kanin copper kanin oh you mama with the shrimp like kung na ilay papa Lono mala papa ke kaisi no kain sine ke mulan with flush me papa mulan sa ignaters mulan with mata with force papa lo mala papa ke mulan with mawigan few papa ke mensi lono mala papa ke kong na shit mawigan ke mensi leila na papa ke kan papasha papa ke mulan papa in kan ti Leila faith Father Papa in the Ofla. Leila faith that I can need to seek you, Father God. Naging mulas Papa. Muy God te Papa naging sakta yan mulas. Leila plan ng naging mulas. Kung naging sakta Papa. Long silong Papa. Leila is glorified Papa in mention. Me selom in we Maria Shle. Me selom in we God give us back. Protect you guys from Papa. Look at provision so. Look at guys from Papa. Look at Leila Mestre, en katiga taksen do, e baklo malam subaba, ke promise mo baba, e katiga kanso, yele na to baba, lo mala baba, bang masya, bang taksa kanso baba ke kosine, katiga kan place, katiga na kaya baba, wala mo mas, red bus baba kat party yele ko kat kilonso, Lord, thank God, glory to God, Papa, to you, Lord. You know, Papa, get promised, Lord. You know, get called. You know, get wisdom, understanding, Papa. Thank you, Lord Jesus. Praise and honor, Lord God. Thank you, Father.
fucking in Jesus. Amen. Well, glomalap man daga pangsyaka lasho. Gloki arslom daga wibe ganakay kasi insinge. Arsloman akay. So, glon singat peke choice. Maumralan daga wibe long Bible study kay kasi So, amo announcement na nasin Talik Symphony. The namnas reminding tali do.